U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Prošle nedelje govorio sam o večnom životu, pa sam obećao nastaviti ove, u kojoj se opet čita odjeljak iz Evanđelja, koji govori ni o čemu drugom do o večnom životu, Carstvu Božije. I celokupno Evanđelje upravo i samo o tome govori, o večnom životu, o Carstvu Božije. Jer reč Evanđelje i znači u prevodu sa grčkog na srpski blaga ili radosna vest. A kakva to radosna ili blaga vest može da se donese ovdje na zemlju među nas ljude, koja će nas utešiti? Pa jedina ona vest koja će reći da smrti više nema. Da je smrt pobeđena. I da smrt nije suština života. I da smrt ne vlada nad ljudima. I da smrt ne može pobediti Boga i biti iznad Boga. I da mi ljudi ni u kakvom slučaju, ni u kakvom scenariju nismo stvoreni za smrt. Jedino takva vest ovdje na zemlji može biti zaista suštinski radosna vest. Jer svi naši strahovi su strahovi u svojoj dubini, u svojoj konačnosti strahovi od smrti. Ako izgubim posao, šta ću da jedem? Ako ne jedem, oslabit ću, razbolet ću se. Ako se razbolim, šta će biti? Pa umreću. Dakle, svi strahovi u svojoj konačnosti su strah od smrti. I jedina radosna i blaga vest može biti da je smrt pobeđena. Jer Bog čoveka, ne samo prvog čoveka Adama, nego kroz Adama, svakog čoveka, svakog od nas pojedinačno, nije stvorio za smrt, nego stvorio za život. I to ne bilo kakav život, i bilo gde život, i bilo sa kim život. Nego nas stvorio za večni život. Da živimo večno, a On sa nama da deli svoju ljubav, svoju dobrotu. Da deli svoju večnost. Da nas primi u svoj zagrljaj. To je Evanđelje. To je ta blaga vest, radosna vest. Jer smrt suštinski ne postoji. Smrt postoji prividno. Ako čitate prve stranice Biblije, knjigu Postanja, nigde nećete naći da je Bog stvorio smrt. Bog je stvorio život. A smrt čovjek je izabrao sam sebi, udaljujući se od izvora života. Mržnju čovjek je izabrao sam sebi, udaljujući se od izvora ljubavi. Zlo je izabrao čovjek sam sebi, udaljujući se od izvora dobra. I tako je. I kada god biramo mržnju, zlo, smrt, mi biramo po svojoj slobodnoj volji. I ne možemo nikoga drugoga kriviti zato što mrzimo. Ko mene može naterati da mrzim drugoga ako ja to neću? Može da me tera koliko hoće, ali ako ja neću da mrzim tog drugog, ne može da me tera. Dakle, mrzimo zato što hoćemo. Zli smo zato što hoćemo. Čak i umiremo zato što hoćemo.
Jer Bog ne želi niko da propadne, nego da se svi spasu i dođu u poznanje istine. Dakle, Bog hoće da svi ljudi žive. Ali ne samo ovdje, u ovom svetu, koji je pun nedaća, stradanja, bola, koji je pun tuge, pun nevolja, pun problema, iskušenja. Dakle, Bog ne želi da mi živimo u ovakvom svetu. I nije Bog ovakav svet ni stvorio. Bog je stvorio raj, na zemlji raj. A čovjek je izabrao da mu rađa trnje i korov, da ga životinje napadaju i da se sva priroda uroti protiv njega. A da može da bude drugačije, vidimo iz života raznih svetitelja, koji su, želeći svojom slobodnom voljom da se okrenu ka Bogu, da učine podvig, to jest pokret ka Bogu, pokret ka večnosti, pokret ka izvoru života, izvoru dobra, izvoru ljubavi, učinili da sva priroda oko njih krene za njim. To čitamo u žitijima pojedinih svetitelja. Jer Bog je stvorio sve što je stvorio da večno živi, ne privremeno, ne određen vremenski period. Ali postavio čovjeka kao krunu svega stvorenoga, kao cara, vladara, kao prvosveštenika svega stvorenog. I sva priroda stvorena gleda u čovjeka šta će on učiniti. Kada se čovjek okreće ka Bogu, onda sva priroda ide za čovjekom. Bukvalno sva priroda, ljudi. Životinje, biljke, insekti, ptice, vazduh, voda, zemlja. Sve što postoji stvoreno. Bog je tako ustrojio ovaj svijet. I Bog je takvu vlast dao nama ljudima. Da mi gospodarimo otvoreno. Iako je on, Bog, gospodar i tvorac svega. Ali je nama ljudima dao u ruke tu vlast. Preneo je sa sebe to dostojanstvo, tu čast, tu moć, sposobnost, kako god hoće. Da mi vladamo prirodom. I evo, vidite i sami kako vladamo prirodom. Svi govore o klimatskim promjenama, o ekologiji. Pa ne znam, treba da se menja tehnika proizvodnje, treba da se fabrika ova stara sruši, se napravi nova ekološka fabrika, džaba. Džaba dok čovjek ne bude taj koji će da se promeni. Sve je to uzalud. Ako se mi ljudi ne promenimo, jer priroda gleda u čovjeka, u svakoga od nas gleda. Ali priroda je nemoćna sama da učini bilo šta bez čovjeka. I budući da mi srljamo u propast, onda sa sobom vučemo celokupnu tvorevinu u propast. I zato je naša odgovornost kao ljudi ogromna. Bog je nas ljude postavio da prevedemo sve što je stvoreno u večnost. Dakle, mi ljudi, čovjek, svaki ponaosob čovjek ima tu odgovornost, jer ima tu sposobnost, jer Bog ti je dao čovječe slobodu i moć da to učiniš. Čini, zašto ne činiš? Zašto kriviš drugoga za sve?
Ne može drugi da ti bude kriv. Ili ti hoćeš, ili ti nećeš. A zašto kleknemo? Pa šta će reći? Šta će reći rodbina, šta će reći komšije, šta će reći kolege, šta će reći selo. A šta će reći Bog? Mi se ne pitamo. I otprilike da nam nije ni stalo. A Bog kaže: ko se postidi mene i mojih reči u rodu ovome preljubotvornom i zlom, i sin će se čoveči postiditi njega kada dođe u slavi Oca svojega sa svetim anđelima. Dakle, mi smo dužni dati odgovor za ono što nam je dato. Da se ne bi desilo, koji zove priču o talentima, da i ono što imamo, to jest što mislimo da imamo, da nam se oduzme. Jer mi mislimo da nešto imamo. Ali ako Bog nije na prvom mjestu, onda to što imamo je ništa. Onda stvarno samo mislimo da imamo. A u stvari nema. Jer ako nemamo sa Bogom i u Bogu, onda nemamo. Ne postoji. Propašće, oduzet će nam se. I bez toga ćemo ostati. A već smo ostali bez Boga jer smo se postidjeli njega i njegovih reči u ovom rodu preljubotvornom i grešnom. Pa ostali smo bez Boga, a onda smo ostali bez onoga što mislimo da imamo. I gdje si bio? Nigde. Šta si radio? Ništa. I zato moramo da razmišljamo o dostojanstvu za koje nas je Bog stvorio i na koje nas je Bog postavio. Dakle, jedino čovjek ima tu mogućnost da spoji dva sveta, vidljivi i nevidljivi, duhovni i materijalni, privremeni i večni. Jedino čovjek, niko drugi. Anđeli nemaju tu mogućnost. Nije im Bog dao. Nama ljudima je dao. Spajajmo ljudi nebo i zemlju. Spajajmo Boga i čovjeka. Mi imamo, dao nam Bog tu mogućnost da večnost unesemo u vrijeme. Dao nam je Bog da ljubav unesemo u mržnju, da dobro unesemo u zlo i da život unesemo u smrt. Nama ljudima svakom ponaosob je dao. Ne samo o vladikama, ne samo o monasima, ne samo o sveštenicima, ne samo onima čija žitija čitamo. Jer i oni su bili obični ljudi, pa su ovo sad rečeno uradili i sad čitamo njihova žitija. Dakle, mi ljudi, jesmo mi obični mali ljudi, ali smo i neobični veliki ljudi, koje Bog stalno priziva i stalno nas kroz život sapliće. Da bi se setili ko smo, gde smo, što smo, čiji smo. Samo ako hoćemo da vratimo film nazad, naći ćemo nebrojeno mjesta gdje nas je Gospod saplitao i govorio: nemoj tamo, nemoj tuda, kreni se, ovo je tvoj put. Ne, ja luda, ja znam. Šta me niko treba da priča? Onda kukam kod ovoga, joj što mi je ovako, pa kukam kod onoga, joj što mi je onako, pa i kod duhovnika, pa aj kod psihologa, pa ide kod doktora, pa ide, ne znam, kod prijateljice nas izjeda i tamo i tako.
Čoveče, razumi se, uzori se. Pa i 2 su 4 sabereš, samo i kreneš. Nije to ništa komplikovano. A samo moramo da se otrgnemo od onoga šta će reći. Tu se sameće. Šta će reći? Pa, onog momenta kad ste počeli da postite, već ste počeli da pričaju, da se kirajte se ništa. Šta postiš popovima? Pa ko posti popovima? Popovima vaš post ne treba. Ali ako držite dijetu, a koju dijetu držite? Ako idete, ne znam, tamo, fitness teretanica, pa koji program, pa u koju teretanu. Ali ako slučajno postiš, ne dao Bog da znaju tvoj oko, gotovo si. Dakle, već pričaju, ne sekirajte se. I pričat će. Pa kad već pričaju, idi, brate, do kraja svojim putem i pusti, nek priča. Nemoj se pravdati. Kome se pravdaš? Ljudima. Ljudi ne prihvataju pravda. Može se pravdaš kako hoćeš. Svaki dan, godinu dana može se pravdaš, ljudi ne prihvataju. Reći će on ovako kao eto u redu, ali negdje u dubini će to ostati neprihvaćeno. Bog prihvata. Kad odeš da se ispovediš, da se pokaješ, Bog prihvata. I kod njega nema ono dubini da ostane negdje, ne. On briše to sve iz svih njega. I od tog momenta te gleda kao novog čoveka, kao preporođenje. Zato sveti oci pokajanje nazivaju banjom ponovnog krštenja. Dakle, kad se iskreno ispovedimo, prenesemo pokajanje, Bog nama računa kao da smo se ponovo krstili i krenuli ponovo iz početka u život. Takav je naš Bog. I nema boljeg, i nema većeg, i nema lepšeg, i nema jačeg. Takav večni život mi hoćemo. Takav večni život nam je Bog spremio, jer reče na jednom mestu apostolima, idem da vam pripremim mesto. A preko apostola i svima nama Bog je pripremio mesto, u to ne sumnjajte. I ništa se ne sekira. Da li je Bog razmislio o ovome ili o onome? Razmislio je on pre nego što nas je stvorio. U to ne sumnjajte. Zakoračite. Uhvatite se za njegovu ruku. Da bi krenuli putem iz privremenog života u večni život, gde nema tuge, žalosti, uzdisanja, ni bolesti, nego gde je život večni. Bog vas blagoslovi. Amen.